maze kuba umuhungu maze wagira kihagarika nyine uri umugabo ntuzi gusambanya ntuzi aho umwana acya ntuzi aho kingira uri umugabo namfashe aje kuri kamera avuga ati ntabwo byigeze biba twari kujyana ikirori gusa byararangiye nawe duhebanye mbona ko ari ibisanzwe uwaye muhibaye nawe ukanzanira amaruru n'amaburaga y'uburofu ngubu nanje ndisireyi ntiyemera icyo yama yakimanya mbo ku mwanya bigeze nabi gusa ndomenye ko ari wabiteye naje yonsubiza ibyankuyemo nitwaryamana iyo rero niyo swali sasa nitwaryamana yonsubiza ibyanje we sasa ikarapa mbere yandugu yako kwanza cyane naho birebere kasi nivugishirize jeje kera imitoma nawe yaguteye imito kubadi cameraman ande bagabaneje kwa Every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV muraho mumeze neza twe turashima tumeze fresh ndaguha nikaze kandi kuri STV ndaguha nikaze kandi mu kiganiro cha MC Andi uyu bamwita Ange uyu bamwita Kaboss murabazi rigize kabiri bagarutse hano uyu munsi ngo niki ivya mbere mwarayibonye turashimiye umuntu wese yagize commentaire yatanze iciyumviro ciwe Imana ibahezagire cyane dushima kandi na buri muntu wese abandanya kudushigikira iyo mubuze ikiganiro mukadukumbura mukabura amahoro natwe menye ko bidushikiraho tuba turi so inyuma yahajya ivyo mutamenye nibi uyu mudada yarashwanye n'ujya musheri wiwe no gututamuzi ari Dubai nimba ni henze ya bashwanye bapfa yuko ibya ikiganiro cyabaye uyu aransaba yuko nofata nkamuvugira nanje nta yindi nzira yo kumuvugira mfise atari hano ku kiganiro sinoca ndyoherego atandukanye n'umusheri bari kumwe n'umunsi nubwo bimeze uko biri uyu mwanya uyu nawe ndamuronda ndamusaba ati mugenzi naka yarashwanye n'umusheri wiwe urashobora tugakora ikiganiro gatuma tuvuga ko mutari mukundanye kugira ngo umudemu nta hombe kuko uyu telefone yari kararira uyu nawe aranyemerera ati fresh nanje kunyemereye rero dupanga ikiganiro dukore ubabwiza ukuri ko mutari mukundanye ibintu nk'ivyo kere ni umwanya mwiza yarabinyemereye n'uyu ndamubwira ko babinyemereye tuca turapanga ko uyu munsi dukora ikiganiro rero nibaza yuko arakanya keza ko kubanza kubaramutsa bro vipi sawa meze neza fresh Ange ni bon meze fresh cyane abaza bizi ko ngaga wari umushumi kubadita meze bon on urazi rero jewe nibaza ko byo wansavye nabikoze kandi ari umwanya mwiza kandi bigomba kugenda neza ikibazo ni kimwe kugira ngo abantu batahure umushiro wawe kaguhora ikikano kanya kamora ibyabaye ngaha me kiganiro twagize ubuheze cyamubereye ciza ku mutima mu kuraba me nicyamunezereye mu bisanzwe me gusa ibyabaye ngaha nyine yahise abona ko umengo ni byanabyo gusa nashaka ndamutahuza ndanabimwereke ko atari byanyabyo ko mudakundanye cyane je rero nibaza ko nta byinshi uza kuvugana kare je nka je ariko ndafise ikindi kiganiro ngiye gukora ariko nashatse abantu tubibereke bimeze nibaza ko atabyinshi uza kuvuga bro twarase babwire amacho twigiye abwire ko mudakunda ni fresh maisha yendelea nyambeni ambie kama bihe tuliongea kusimu jana babwiye ko mudakundanye ubuzima bubandana none andi wibaza je ko nandi kirofu wibaza ko nabona kwije ubwenge mu mutwe kibiri gutekana hari wagututse oya nabona kwije mu mutwe kubera yanshaka kuvuga ngo umuntu ngo jewe twari dukundanye wama kupataye ngo sanze nawe ko ndamubeshera ngo twari dukundanye cyumva bishoboka none bimeze gute musa wewe niwe ko wemeye kubikora byahindutse gute maana yake mimi ndio faida kwa kina mume wake sasa wewe ulinisikia kufanya kusimu cyo bitu byako bana cyane je ngiye kwabera inyungu kugira aho bahuze je ni iki byo wanje byabo bikira none wewe kuri telefone navyo wanyemereye kasha andire kare urampinduza ariko wari wabinyemereye umva muwaro nagiye ajya mfise nawabonye none mubabaro nivyo wewe wanyishuye birajana ucunguka inyungu yawe je nunguka iki ko je ntabirimo je nshaka gufasha abantu je ndafise inyungu muri ibi bintu msaidie sasa msanii nana musana nabinashimamia kwako ya ugufise gufasha abantu mufashe none mubabari ega ni wewe ubifise mu ruhara je namufashije naguhamagara
oya kandi wabinyemereye kuri telefone warafite oje wanyandikiye message yerekana ndayerekane gute message no kuvuga nabikwemereye wowe wambwiye ngo kwanza ari apeli sanzwe umengo ngo utakuya umumbie ajendelee na maisha yake mimi niumie afu kuumia kwangu ndiwe faida yao na mume wake urampindutse rero na Ange ya shari karirini none murakunda nyoye man wewe ni mpenzi wangu haha uwacha nabo je nandika igugu ntaguheba vyoroshe Shiko zoje nandika igugu yaho je noguma ngo ntitwari dukundanye yani fuke bimbabaje bibe umunezero ku bandi andi wenda ntaye kukumva ko yari wowe wampaye umwanya nkamwibugishiriza umwanya ni gwawe ubwo umfashije mboka boss me byawe byarabaye so cheko aho bintu byonje bigeze ntabwo binezere naco bwanje kuvuga nkumva ndababaye ewana byabaye byarabaye sora ungikigongwe man jahano ibintu byonje bigeze bimeze nabi ntabwo ndi kunezera ubuzima ngundi ko ndacyamo Mbugusigaye witwa Ange kwambare ngo rahinduye izina bijya vyarahetse man ko tunarekebisha mama wumva bizigo je nanje ngo ntahinduye izina gute wewe uri wahinduye izina nawe so andi ndamumva me kuko nakoze kosa ndabyumva kandi ndabitahura me Mbakene basiko mfukama ce mpagarare abone ko ndi gukubita amasanto shogira mbabarira mvuge ukigano ko atari byanyabyo ibyabaye byarange ntabikiriho nashima wanashima ari amafaranga kena yakene nkayamuha ko badida boss lady bakupelari amafaranga ni yagura umunezero w'umuntu ndazi kasha kandi bana muranezerewe Munezero ni ikintu kitakugwanza ushobora kufita amahera mugata munezero ofisi none tugire gute basi dufate ingingi ya afukame agiri igicambu ciwe je nafukame nabwo ndi mana yiwe wiyaje azuka je kwiyoza kwikesha imbere y'abandi bantu ko umutagatifu yani umunezero wanje je ndawuguru umubabaro wanje ndawuguru umunezero wawe none dufate ingingi yawe basi mi tulipendanaga abisema mbele ya watu tunapendana hivyo biishi hivyo wengine misi wa yu yani wewe unatawakie naye yes umesha data umedata sasa unaacha ikiko tufanya tubihebe tugende sha andi kuva nabera kuva navuga sinzi kurira umuntu cyane mbufukamire cyane me nawe duhebanye mbona ko ari bisanzwe uwaye muhiwaye nawe ukanzanira amaruru n'amabraga y'uburofu ngubu nanje ndisireye ntiyemera mecho yama yakimanya mbo ku mwanya bigeze nabi gusanda umenye ko wabiteye none turi no wabiteye jewe yewe no wabiteye nabiteye iyo utari kumwamagara ibyo byose n'ibyari kumbako Ange jewe urumva rero jewe narinzi ko tuyaga iminota ibiri bitwe nafana kwa fresh mimi naje ndya mu byango wewe sasa ikarapa mbere ya ndugu yako kwanza jana nka birebere kasi nivugishirize jeje kera imitoma nawe ntiyaguteye imito kubadi cameraman ande bangabaneje kwa Marika nabihevye boss so Kaboss kwe aho ibintu bigeze koko byasa dasavye mfashe koko mbabarire koko ugiye ukiganira uvuga ati ntabwo twigeze dukundana nta nubwo vyigeze nta nubwo twigeze tuba n'inshuti aho jewe aho ibintu byanje kwe biragoye aho bigeze ni habi koko basuke ne basi ndakuririra kwamaze kwabaza n'urukundo basi mfukame basugaho ndi mana yawe kuyu mwanya aho urukundo rungejeje ni habi ntabwo nezerewe n'ibintu biriko birambaho ku mwanya n'isegura me gusa ndagusavye muraje nyamba nagututse nyamba nakwiciye nyamba ubwite cyose umbabarire gusa umpereze umunezero wanje gusa nta kindi ndi kugusaba ndo umunezero ko ashanda guhe wanje wari warabubutse ikibazo n'ubwo je nawe basi mu rukundo rwanje nawewe twakundaye kubwo kugira ibintu by'ibikwegano none ujya wundi wo mukunda vy'ukuri
igenda mukunda byanyabyo nuko dufite na projet yo gutwarana ari mu mipango uyu nawe mufise projet nyawe yo guheba wana ande wate kunyikira mode uyu basi ufise projet yahe kuri ubu bavuga ko mugikunda nta projet twari dufitanye nawe yawe twari dufitanye projet ye kumbwira mbere akambwira ko ankeneye nk'umugore nk'umufasha mebyo byose nabyo yigeza iwe yashatse nk'umunyakirori twirira ikirori umumwaji kwibunda nivyo yashatse kandi ubona mu jama vyimvye umutima yanavyibushe kubera kubabara jewe akindraga ibyo nabyo yigeza ambwira nari babivuga uwo munsi no kudraga ibyo ntabyo yigeza ambwira twege twoye nk'ikirori tumarana igihe turi mu kirori uri ugomba gutuza yego nta bintu vy'inkundo byari biri hagati yiwanje nawe numva nubwo uyu muhosbira ntaco mumarira kweri kuko we nta mugahunda umufise nta gahunda na gato twari dufitanyije nawe none Kaboss wo kwangangania yabiyoze kandi so utafite ungine demo mwana kupenda yego uyu ntagukunda man cyo cyo ndi kumusaba ndi namfashe aje kuri kamera avuga ati ntabwo byigeze biba ntabwo twigeze dukundana nta n'ibyabaye twari kujyana ikirori gusa byararangiye urukundo ruzana umuntu rimwe kandi kugira rumuvemo biba ari intambara ikomeye cyane andi namba ndi kumubesha cyane basi ndi kumubeshera mubaza ati mwahuriye he mwahuye bite byagenze gute so nibaza ko inshuti wawe yabikubwiye ariko aho mwohura hose urukundo rurashobora gukura kandi mwahuriye mu bindi bintu birashika sawa we nimba rutakuze we gwarakuze sawa kuri we yarankunze ariko je sinigeze mukunda kubesha icyaha ntabwo nigeze ngira n'akantu na gato k'urukundo kuri we nta nibyigeze binanza naganye akantu ko kuvuga basi ndamwiyumvira atari iruhande yanjye niyumvemo basi ko hari ikintu mbuze ntibyigeze bimbaho oya numva byambaho gute kandi ntabwo nawe mufite programme nawe atayamfitiye nivyaye kuba ariko urumva Kaboss nivyo naje sinobona umengo ni byiza gukundana n'umuntu mu gihe atagukunda man nana tuni kuachana tu naye sasa mwanamke anakuja kwako anakula vyako vyako vinaisha ndio anataka aende none ushaka mugire Maria ashaka tuvana jesha ntarubwo twigeze tunakundana tuvana kangahe andi je namubwiye nyambari n'amafaranga akeneye nyambari vye nariye vyiwiwe nk'abongo nkuko abandi bishuza abandi bakobwa gura kuna byabure avuge ndamurihe yavuge ndamurihe ikibazo navuga ati umunezero uri hagute amahera yo gura ngo umunezero nanga naje yonsubiza ivyankoyemo nitwaryamana iyo rero niyo swali sasa nitwaryamana yonsubiza ivyanje hari bidasubizwa sasa jena kwishuje none ndikugusaba umunezero wanje sasa tusigayane ntunyishuze singemvya nkigira nanje sigare mboshe ne nkuboshate gute ndeka nimba hosemo kumpeba fata byako kugenda nogenda ikintu ndi kugusaba ni kimwe wavuze kuri kamera yuko je nawe nta nubwo twigeze cyane n'ivyigeze biba aho nago ninabivuga uri muri babagabo nyene bato ndabuze n'icyo mvuga nta nubwo ndi umugabo je maze kuba umuhungu maze wogira kihagarika nyene uri umugabo ntuzi gusambanya ntuzi aho umwana cya ntuzi aho kingira uri umugabo nyine andi niona sasa tuache kuchobishana roho kama mmeamua kunitenga mbele ya watu asinitafuti tena nane kugomba kumutoka niho mutoka uvuze ati ntitutikunda jewe sija kumutoka kuko je nanyi mukene ko nda mushaka gusa hisemo ko agenda ahitemo agende anyaje tusitafutana naje ikintu kumusaba namereze ukwidegevya kwanje akavuga kuri kamera gusa ko cyo ndi kumusaba akaraba ko nzongera kumurondera ntavyo mvuze utabivuze ujya mu ngo yoca guheba rotero sha je sinzi nawe cyakene ahubwo nyamba bari mu mupango umwe wambare wabigejeje atekaza ugira umwinje umutwe none se ababaye nkuko naje mbabaye hari cyo bitwaye abwarankinisha ndabwo nanze ameruka ahebwa inzira muci ewana
wabonye nakwitondeye cyane cya wibaza yuko nanje ndumworohe no ndacyari umwana mutoya ame nanje ndamukeneye ku mwanya namuronka suko me kuba kwibaha kwiwanje me nawe nyene abigomba arimenya kwaza kungwera kumwe so andi je ntabwo ndishobora kubembera ukibembereza mukunda umave yatoke sishobora kubembereza ikintu kitabemberezeka soko ce rero gufosa umuntu ikintu kitari bwumve cyo kitari bwemere urakireka gwera ku mwanya ni seconda so ndacyari mutoya uragiye ndagiye nyene ndacyari muto ariko ntuzoga muri muto ndacyari sexy kwanje cyambere namwe ariko ntuzoga muri mutoya kumubuza nka mukuru umushatsi we nyine akemera nagize kuvuna so ubwo busexy buzoherasha kandi nicyo camufasha uwo muntu umviriza kwanza mwanya nakubwiye byamaze hagati wanira excuse me don't touch me se ubwo ko byamaze kurangaje nawe wangu ubona mushimamisha aye nawe nduri nani umwambia yeye ngaona mpenda nani kisema kumwambia mpenda tai sasa kama unampenda tufanye ntabwo mapenzi ndawararodzwa amapenzi je nawe ndabona mu sinema urukundo rwawandi noneho umuntu akukwegerera ibintu nk'ivyo arafisa babo ntagukunda ntagushaka ntiyigeze uyo muntu wo mukunda koma mutoke iga basi kujya bamwinjije muri wewe iga kandi kumukura and urukundo umuntu ruza faster musegonde mu rukundo bashaka kwinjira mu muntu ariko urukundo rwerove mu muntu bishobora gutwara n'imyaka 5 Pole sana bro. Kandi sasa jewe bakunzi ba STV. Ishaka kupisa. Kana vuga bukebuke. Merci beaucoup STV. Byase. Every story matters.